Hei hi Akashvani Aizol ani Legislative Assembly Review Mizoram State Legislative Assembly Pakuana thutkhom voi ni na le budget session nikhat na chu voin chahmadar som le chan ve khan tran ania India namhla a bulton ani nuwa Mizoram Larsap Dr. Haribabu Kambam Patian thu asoi zui ngala Larsap Dr. Haribabu Kambam Pati chuan Speaker Pulal Biak Zamale House Member te chi baibukin Mizoram mi pui zong zong du sakna hlana Sarkar in rail bol na chong sang sanga Sarkar chak langtlang le rinom har sat na te sukiang tura rang taka malatrin le mo phurna langam sarkar rin omni tlat kan tumti voin hian ka soinon le ani ti in eile bara in todel na te mason na rural poimo din te agriculture le industry a mason na nasazok khente thalai te thiam thil ti mason konga te mani kut koya ezon na le sports lama mason na konga zawzok honsak te chu sarkar mathlir ani thu asoi sarkar in rail bol dana te angai poimo le thil tuma te mipuin danglam na mu an be seiti alanga ashiat thu larsap chuan asoya mipui be sei na chu ti hlotlin nge yani theinan sarkar chuan theito pa chua don ti katia me ati har sana sang sang om theikara po economy tranzel na atan kongtin renga mason na huap zo nei turin sarkar chuan ke apen zelang ti arin thu asoya state le achunga chengte tana thatha lova man lak na awangin Mizoram chu state mason berle chak berzinga mi alani ngeya kum sang ni somli pasaria Vikas Bharat Developed India siam tumna ti hlotling tu ani vengei abe sei thu asoi Larsap Dr. Haribabu Kambam Pati chuan budgetin atum berchu khotlang le sumle pai mason na atana thiltum sang sang te ti hlotling turat heina sang sang te man trang kai ni thu asoya budget tinin kut na tok tu te mani kut koya eizong te sumdong te le eizona dang sang sanga mason na boruak tha siam saka mi then khat tan chau ni lo mi pui zong zong tan mason na thlen atum tur thu asoi ani voina kan thu puan tur hian naktuk chanchin bu headline achang don em ti chu kan ngai poimo masak bertur ani lo larsap chuan atia tuna thonga kumrei lo te Mizoram danglam na duom zok athenang em ti apoimo zok ani ati sumhar sanakara economy mason na tur atan malak thuai thuai ahar sati ashiat thu soin larsap chuan chia atronga sumlak lu alatam tok lo baka expenditure sang zelawangin sumpuk zat atam lo theilo ni na soya chumikara sarkar lai puya tronga summu atlem tial tiala private sector atronga investment mu kan nei tambok silova hengawang hian leiba le sumin dei lo na kan nei pha ani atia har satna lo oma piang in amachon dana om zel thinti ani kha ngai to na tharnen mathar kan la ang ati bok sumle pai din hun siam thatur chuan kongsang sanga malaka tul thu soin chu chuan thil dang te baka sarkar sum fir taka mante om zenei taka sum mante in ren chemte sum pai tha le man ro nei angte om zenei le mangsang thret taka man te po ahuam tel turani thu asoya malak na zong zong te chuan zan khatil thuwa ram economy a in thak danglam na athen theilo thu ero soin sumdin munpo ati tha theilo ti hriat renga tul thu asoya ruaman na te du chu samang thlapa ataka muturin hun adua thutluk na har sa le huai sen tak siamangai don ani chu wangin kum khattal chu sumle pai din mun so nge na hunatan kanin pe angai ani atia sumle pai din mun so nge chu summanral in shrek mangchowin atheng theilo ti soin atheina apianga tranla a sumlak lu na lampo ngai tua ti pun atul tur thu asoi bok damdoi manga in enkolna angdeu bokin economy policy po kalpuyangai fo ti soin hunrei lo te chunga tan asheum theye ma se arei nuwa ero chuan kantan ra tha achua thin larsap chuan atia tuna hian thutluk na khir tak siam ngai mai theidin huna kan ding ta ani ati larsap chuan kan tumber chu Mizoram chu welfare state diktak mani in rin tok na neya siam le mason na chu mi zong zong huap zo nget tak le ro rel na langtlang le mi pui tel na huna chantir ani turani atia hemilam hoi hian Mizoram sarkar chuan mason na tur thil tum pathum in zom khom tlat mason zonga than mason na ngel het siam le dan dik tak be chana malak na chu rual khai taka kalpui ani theinan theitop chua atum ti asoi ani
agriculture chungchang po so in thingtlang a chengte eizon a poimo berni in gross state domestic product za asomni poruk vel chu agriculture le akai noi atanga tho chwa ani thular sap chu an soya ei turma mo phusuk nan so ni lo eizon na le economy mason na atana poimo tak ani thu asoya state chunga mi puitam tak agriculture le akai noi atanga eizong an ni awangin sarkar chuan agriculture le akai noi sector te mason na chu angai poimo berani tur thu asoi ani kumin hian sarkar chuan policy thar hand holding policy bana kai ti chu akal pui don ti lar sap chuan soin he policy thar hian tunma a thil poimo takni thin agriculture le industry te na zo ka thei top chua a mala thin te tan institutional credit a big takin micro credit thei dan tur chungchang angai tu don ni in asoya he policy hi sarkar lai pui hnuaya program scheme le malak na sang te na in mil le rual khai taka kal koptir tu mani thu asoi Mizoram sarkar chuan state chunga mason na rural ti mason sakle enkol atul zia po asia ti soin chungzinga chuan in kalpo na kongpui thasiam chu ngai poimo masaka nei ani thu asoya kan state ang tlangram state a hian in kalpo na kongpui manga in thunzom na siam le ti changtlun chu na hau tak tak ani ti in sarkar chuan kong tha le klo siam ba ka thenom state te na in kalpo na kongpui tha siam turin thei top tak meu achua don ni in asoi mason nan hatho te ahun taka zo felani theina turle natlo le tha siamani theinan uluk taka enfia atul thu po lar sap chuan asoya kol phetha siam chu le in todel na ta na thei top chua ani tur thu te kol phetha siam chua suipui manga pek chua le asem chua konga fel fai zo ka ruam man na siam tu mani thu te khopuya cheng te khosak ti ol sam le ti mason tura ngai tu na sen ani thu te sarkar lai pui scheme sang te atha theyang bera man tang kai tu ma mala kani tur thu te boruak le leilung hum hal apoimo zia te chomdol ngai le mi har sa sok te chomdol na le andin mun choi kan chu sarkari na ngai poimo thu te mizo nam ni phung nun dan le khosak phung te hum hal le vorlar angai poimo thu te asoi bok ani lar sapin thu asoi zo a house chu san nuwa speaker pulal biak zaman pathian thu thiang hlima chiar zo in Aizol South 3 bial tu MLA P Beryl Van Sangin lar sap thu soi chungchang lom thu soina motion of thanks aput lu chu soi hong turin asoma hemin hu hian speaker in business advisory committee report toy apek le nu in purashik mohan chakma pularin sang ralte pu ke shramo le P Beryl Van Sangite panel of chairman turan ni thu apuan le nu in voina tan thut khom ati top ani Assembly budget session hi naktuk Mizoram State Day ani awangin an cholanga atuk le February ni som ni pakhat chormadar som le achan vea thut khom an sunzom le don ani